I'd like to say good afternoon kini tatay ko Felix Seriales Senior. Ayan, nagpalaing ka tatay, agpapigsa ka o may kanto to istasyon. Pau, talaga mo. May kantong pagkat ka gito yung kwanto. Simsimit. Okay, anak, pwede ka bumasa ti request. Agdengdeng nga tatatan ni Kwa. Ni Michael, nag-text di kalman. Michael. Michael Batara. Jay, Kirino Isabela. Good afternoon. Kalikiti sa amin ng Kirino Isabela. Happy birthday to Inang na. Kini Ma'am Devora Batara. Yan, iti San Mateo, Kirino Isabela. Pag-blessing da kano, ti balay da. Malita mo nakapan. Bagang nagdalatan. Kan, mabalin yung matapong ipatulod ka na kami. Kita atitid dayong handa. Apo. No, daman. Okay, sinupay. Advance happy birthday kung kunan natin ni Kabsat nga Alan Tolentino iti Rizal. Okay. Naimbag nga malam for decade duo. Kablawak di happy birthday ni Alfredo Mosquito. 62 years old into September 19. Ka-birthday kayo. Birthday kami. Otanjo do ubi umed dito. Isay mo from yata. Yama itusan arigato. Ulitin dapat napintas pa na kibagan. Sige. Naimbag nga malam for decade duo kabraawa mariti happy birthday Alfredo Mosquito 62 years old September 19. Otanjo obi omedetto gozaimasu from Yama itusan arigato kunana. Talaga mong ko Mati, pinugbugtuan lang din. Kablawak man tayo kasin ko nga pas lang nga nag-birthday nga ni Mr. Prado kan ti Flores family. Naimbag nga daw tayo amin. Good afternoon maganda kayo apo. Ayan, naimbag nga daw yung manong kablawak uman tinaimbag nga panagtindangag ni Auntie Lolita Rabe. Bueno, Rabe. Anong ta? Rabe. Kasanga inton September 27. Ni Mami Ken Daddy. Ni Auntie Glinda ken ni ating ko itang ito'y Rizal Alicia Agyaman manong to'y ading you Karen. Gina po. Karen po. Okay manong. Kuna na siya dahita na manong. Kablaawa man dagiti amin nga family baka nito ti Barangay Cardenas nang nangruna dito ya anak ko nga isuda man Mayan Roldan Jr. ken nila kay ko nga ni Bulit kuna na. Okay. Ulit amat. Kablaawa man dagiti Auntie Linda gaseta nga agluluto iti handak kan iti napintas nga registrar iti Santiago City College nga ni Ma'am Jocelyn Ganson. Okay lang po kuya kahit ano na pong song ko na namat. Ang kurog ka dito nagpo kini Aisa S. Choco Gazeta. Aywan. Di Ma'am Villa Carmen. Naimbag nga malam yung amin dito Villa Carmen. Ramon Isabela nang Rona J puro 4. Apay kastalaan pa nang i-greet mo mus nang slag papatay. Ana garod. Ingatom ti energy. Ay, sige. Naimbag nga malam yung amin dito. Kasta. Puro 4. Villa Carmen. Ramon Isabela. Sa letrang B. Kita puro 4. nang Rona ti Pastor family. DJ Balayme, DJ Balayo. Kan kadawit amin nga masaksakop ti puro 4. Nako. Pati kasanong nga puro 5 di ba? Amin nga taga puro ay taga Villa Carmen. Amin nga taga Villa Carmen most especially to puro 4 ko na lang. Good afternoon June and John Mark. Greet ko man nila kay ko nga Dante Pascua nga nakaindayon. Nahiyapiyapan nagdindingag ti programa yo ay ikam ti suob ita sirok na tanong nga makaturog kabsat nga Marites. Marites? Ano tinagan na ni Marites? Nga nagan na to. Piring! Marites kung kuna na to. Piring. Ano kapsat nga piring. Good afternoon kita kayo tapag ng ayan. Talaga mga nagaduag ting dingag. Kan pagyamanin mi man apo iti tatanga kayo to dahil iti dumdumag dita palengke iti Santiago. Nagnakano dahil kaduami dita kat apo nagadukano naka-tuned in kada kami. So nga thank you very much apo dita palengke ti Santiago kastama dita nagpapukisan na dita Ablasa sa barbershop. Nagpapukis ka nung iti dingding ganda kat ato yung adda kami manag dandanin nila ibaga nga ay kadwa dagay tako na ako bawal nga minti agparayag ka bawal ti agparayag tapos di ka nung nagpalingki ko na nagaduda ngata jirwar ti palingki ngata ay ka namin dagay magdingding dagay taga Villa Carmen ka ni Lola nga sanang tingalini tapos di asawa na yung kay nga dante nga de la Cruz nalipata mo to kaya di asawa ni dante ko namlatan. Basta ni nanay ni Gadwin de la Cruz. Request. Hello, ate. Jason Ancheta guys is requesting for
Burga. Sirok sa lamagi kunana. Sino? Marami dito sa Facebook. Matik masurutan ng tikinado nga naka-open nga Facebook. Okay, good PM po. Binabati ko lang po ang aking pinakamamahal na asawa. Diyan sa Kapiripiruan, Cordon, Isabela. Pwede po bang patugtugin nyo ang agsipot-sipot ka? Salamat po. Tapos na. Mano dyan kablawang man tayo anak ko nga tulang Abigail kanila kay ko nga ponsing. Kasama dain ang kantatang ko dito San Manuel. San Mateo, manong pa-request man tayo Kabaw, thanks. Manong June, ating JM ko na naninya Gail Antalan Predicala. Sige man, ipatutugong man Jaya Kabaw tayo sumanti kantatang sa Marno. And hi po kablawa man tagi Jay anak ko, Jay Puro 4 Tagaran, ken ni ti familia ki Jaya Potdul Apayaw from Alcobar, KSA ni ading Loida Arizala. Nagadu nga request. Nga ro, dito may isang sunata nga request. Pagpagaken ka no wag murmuryot ka, upan ka no di kan makapag na daytag ganda ko, ginggana kabauta. Siyak mang patumar no rusok mo dumikar, tay pugon aron na bagla paginudwam daytag ganda ko, ginggana kabauta. Ingingunguten ka, dungdungwen ka, ulisan ka, no tayag lamin ka, ipatek ka, subsubuan ka, no manarimaan nga Facebook ka. Siyak to nagkalungkun, siyak to pa'y aginaw, ipaedda ka, jay katrim no mabartek ka, day kaganda ko, ginggana agkabautan. La 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 la. Ingiyungutan ka, dungdungwen ka, ulisan ka, no tayag lamin ka, ipatek ka, subsubuan ka, no manarimaan nga Facebook ka. Siyak doon nagkalungkon, siyak to pa'y aginaw, ipaedda ka, jay katrim no mabartek ka, day tagandat ko, ginggana agkabautan, agkat kadwatan tulatan, aginggana agkabautan. Kasadyak maklo, panagapukaw ko, kakaisunang ayat ko. Jak man ninanama, ama suliso ka, bayat ka awan ko. Narukog man kaya, daytanaken mo, kararwaken puso. Di mo pinanunod, to'y sakripisyo, rigat ko kento. Lupa karaksakan, di pa nagsagabak, awan mabalin ko. Nunang namaem, madinakun ka sa pulan, siya kun tayo lipatan. Nung naragsak ka, di tasidong na palubusan kang arut. Ngemnudong tento, aldang nga agbabawi ka, pamakawan ko
jak may pananama. Laglagi pem o tinakurangat kaya nagpasulag. Tatoy ayat nga impariknak kitawan umarta. Ngiti subad mo nasa emken lindus pusok ti sinugatan. Apkes ken panaas tinaglinat ken kaaman ang alila. Narukup man gaya day tanakem karawakan puso. Di mo pinanunod to'y sakripisyo, rigat ka kento. Nupa karagsakam ti panagsagaban awan mabalin ko. Nunam na maem din akong kasapulan siya kung tayo lipatan. Laglagi pen mawati nagkurangat ken nagpasulat. Tatoy ayat nga impariknak ketawan umarhat. Ngiting subag mo nasa emken lindus pusok di sinugatan. Apkes ken panaas tinaglinatan ken kaaman ang alila. Apkes ken panaas tinaglinatan ken kaaman ang alila. Apeo mo yung kansyon ni Danilo. Ayun na. Ay, day kansyon ni Danilo. Okay, as requested by may kaanakan ni San Sebastian Ramon Isabela, kagawad ni Canor Seriades David, the second, napayat yung baling isilpo, Junior. Barangay Kagawad. Okay, para kang ka. Sabi ko mata, no, sumungat aktutak adan tumagkapik. Apo, Diyos ko, nagadunga kapik. Ipigit doon to te kapik mo. What, may isang nga dati. Kanyak ka dyan may isa. Perfect. Ismandak sa dakuna anagasatag amakiten naket ka ket aksen kan umalantu ka data dagiti anak ta abino kel ni ayat darway ti masakbayan da kuturay pa'y awan kwarta ta nulakit ti agpinpin na tekta agwaras tut ayat ti anak ta ketunggal makariigak lulwat ragsak kada kanyak kunam tu nagsya at naragsak apa nagbiag Katulang na di ka man manakibarkadaan Diyak makatakder Kaslasugal minalasak Tatangtada kakatinap Untari patu kanya Mangtet pigsa Amamaliw tilangak Kituray pa'y awan kwartada Nulakit di agpinpin na tekta Agwaras tut ayati anak ta Ketunggal makari
naragsak na panagyan. Kung napa'y ti barahata, ang katunusan ta, natipkir ta adwa, na siya atak nga ama. Amin ket no mangrugi, awal na ti awan, intun hindi agbayag, daraway tong ti panagbiag. Ket uray pa'y awan kwartada, nulakit di at pinpin na tekta, agwaras tut ayat ti anak na. Ket tunggal makariinga, luwat ragsak at kanyag kunang tunag siya. Naragsak na panagnyag, bakit ko sikat silaw di pagtaangan. Amin at kanyang ikarik asiksikalan. Birukin yo tiragsak yo, ket ikutan yo, narigat tiyak sol-solo, ket mga sawa kayo. Ket uray pa'y awan kwartada, nulakit di at pinpin na tekta, agwaras tut ayat ti anak ta. Ket tunggal makariinyak, luwat ragsak at kanyag kunang tunag siya. Naragsak na panagbiag. Oh, that was a piece from originally done by Kenny Loggins. Apo di title ng katani song kat inilokano mi naramit mi nga Kansyon ni Danilo. Kansyon ni Danilo. Kat deta apo kat maipaay katikitiya kadendin na napailaeng. Ayan kakas-kasar da pailaeng kalkalpas da pailang nga nagkinari nga uray kanu na awang kwartada ag basta ag pinatagda akat makalasat da. Yaman na panubok ti panagbiag da. Apo kas la istorya mo lang ti biag nga rod barok itedtan iti may samanen nga papugtuan ta nga sonata. Isong agalagtak kayo karuba agad iti official text line tayo para iti Muda dagitan. Sige man, ipabagampay barbari mo at hampay nga nakaala. Okay. 0936-6431-626. Lalaengan yung oras dapat ipumugto iti dahi nga sonata kat iti makapugto. Siyempre, 200 load na. 200 peso load. Apo, okay. Magpugto ka lang. Pugto ka lang. Ag-text ka lang. Again, enjoy kang agtingagan. At dapat iti-load mo. Kat mabalin mo pa yung halaan nga cash kada kami. Baka nagtiti kayo mga pundaran. Kumatang ka iti ulas. Sunok po lambo. Extra garot. Aha, dahil tingaro din apo. Iti sonata nga papugto kami. Iti text line ulit yung balong. 0926 76. Ay, sabay, isa balay. Aji dati aja. Wag yung awang kamot. Okay, 0936-6431-626. Ating arudan apo, iti dat-datlag asunata. Ilala payen, tiya balbalay, kualuluki, sentangal paskuman, anapetpetanen, naglusulos, tupay laeng. Kas may buring anay maldit ikarupam telakrana, nga agparang pedetelen, di maimatangan tawan sa bali, di siya hinggapuanan. Ket nukas, damdamagin tu, dagiti padat, ababaru, jakay nga tanong kunak, wenno basul kunto, baganto kunak, ata isu agpaiso. Apo. Nagmaya. Kataan po, this is an Ilocano traditional folk song. Kanta lang ang mga na ito eh. Siyempre, the researcher ta. Ilala payen, tiyak lalay, kuwaruluki, sentangal paskuman,
anapet-petanan, naglusulos, tupay laeng, kas may bulit anay balgit itarupan, teletra na, nga agparang, tredetelen, di na ibatangan, tawan sa bali, di siyak yakin kapuanan, ketnoglas, damdamagan tu, dagiti padak, apaparo, japay nga tanong kunak, wenno basul kun, tubakan to kunak, ata isut agpay suman. Ilala payen, tiabal balay, huwaluluki, sentan ng pasuman, anapet-petanan, naglusulos, tupay laeng, ketnukas, damdamagan tu, dagiti padak, ababaro, japay nga tanong kunak, wenno basul kun, tubakan to kunak, ata isut agpaiso. Dahil tangor tapo iti sonata nga awan iti paulo na kat manahimaanan ti pugto. Ayan. Kat ipa-black min doon natadamdaman apo iti nangabag tanarikat apo iti title na dito nga sonata. Supay. Beniro ko pa'y apo dahil Ijay Library Museum iti Ilocano Literature. Ayan. Tapos na medyo nariga mo tanda puro nalaka. Ngarod ang subli iti 4 decade duo kalpasan iti sumagmamanu nga palagip. 97.7 Sweet!